Iyi ni Menya TV. Ubu noneho tugiye kubabwira igitangaza gikomeye cyane cyakozwe na pastor wo muri Afrika y'Epfo. Alpha Lukau akaba yarazuye umuntu ku cyumweru kwa 24 z'ukwezi kwa kabiri. Man of is commanding life. Rise up! Yes. Come on! Come on! Hey! Rising up! Iki gitangaza rero cyarasakajwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bagira ibintu babivugaho. Ese koko iki gitangaza ni ukuri? Dore byinshi rero ugomba kumenya byerekeye iki gitangaza ndetse byinshi kuri uyu mupastor wo muri Afrika y'Epfo uhagarariye Area Ministries. Reba iyi video. You are living here with a minimum of 7 outstanding miracles. My name is Alpha Lukau. Ukiri kureba video itegereze neza uyu murambo. Reba ku munwa, reba ku gituza, urabona atari guhumeka. Menya TV rero yifuje kubigimuzi ikababwira imvo n'imvano y'ibitangaza byinshi bikorerwa muri Afrika y'Epfo. Ubushize nibwo twababwiye igitangaza cyakozwe na Pastor Shafid Bushiri wo muri Afrika y'Epfo nawe wagaragaje ko ng'abamarayika bagaragaye kuri kamera. Ndatekereza video mwarayibonye hano kuri Menya TV. Niba utarayibona ushobora kureba muri video description. Kanda kuri subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV. Kanda kuri OK. Fungura notification kugira ngo utarajya ucikwa n'izindi video nziza tuba twabakoreye. Birajya bituma video zacu zibonera igihe. Ntiwibagirwe gukanda kuri like kugira ngo twereke ko iyi video yakuryoheye kandi wayikunze. Muri comments ushobora kugira icyo tubwira ukurikije ino video warebye. Ntiwibagirwe kandi gusura YouTube channel yacu Menya TV kugira ngo urebe izindi video nyinshi tuba twabakoreye. Mbere na mbere wabanza ukamenya Pastor Alpha Lukau. Alpha Lukau rero akomoka muri Afrika y'Epfo. Akaba ari we washinze Area Ministries International. Akaba nayihagarariye ku rwego rw'isi. Ministry ye rero ifite abayoboke benshi cyane kubera ibikorwa bihabera, guhuza abantu ndetse no gukora ibitangaza bikomeye. Pastor rero akabazwi kandi cyane muri Afrika y'Epfo kubera imbaraga nyinshi ngashyira mu murimo we wo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza. Ubu rero ubwo akoze kiriya gitangaza cyo kuzura umuntu ngo si ubwa mbere akoze igitangaza gikomeye cyane nka kiriya, kuko mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa gatandatu nibwo mu rusengero rwe hazanwe umugore wari urembye cyane bikabije atwawe muri ambulance ari kumwe n'abaganga babiri bamuherekeje. Uwo mugore ngo yinjijwe mu rusengero ari mu ngobyi. Pastor Alpha Lukau yamurambitseho ibiganza atangira kumusengera, nuko mu mwanya muto cyane umugore arahaguruka aragenda. In the basement. He will chain the basement. Go roko tasete. Walking. She's running. This is God. My God, my God, my God. Miracles in Hallelujah Ministries are normal. Nyuma rero yagiye akora ibindi bitangaza byinshi nk'uko bigenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu video menshi abari kuri YouTube. Sasa rero igitangaza gikomeye cyane akaba yaragikoze muri uyu mwaka muri ku kwezi kwa kabiri, kwezi gushize kwa kabiri. Akaba yari ku cyumweru kwa 24, yari ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2019. Nibwo rero uyu Pastor Alpha Lukau yakoze igitangaza gikomeye cyane. Abantu benshi bavuze ko ari imitwe yakoze. Pastor rero yazuye umusore wari wapfuye. Umusore akaba yari cameraman we mu rusengero ndetse n'abandi benshi ndetse n'ahandi henshi cyane uyu Pastor yajyaga gukorera ibitangaza. Uyu musore yabaga hari ariyo gufata amashusho. Ibi bintu byo kuvuga ngo uyu musore yari cameraman byagaragaye nyuma barebye ku mafoto agaragaraho arimo kamera ibitangaza by'uwo mupasiteri ndetse bakareba n'uriya nyine yazuye. Uwo musore rero akaba yaritwaga Elliot nkuko bigaragara muri video. What is his name? Jesus. Ashakabusa. Elliot. Hello, Elliot. Elliot. Elliot.
The man of the hour identified in the video as Elliot, and we understand that his real name, in fact, is Brighton Moyo, and he is a Zimbabwean national. Kuba rero yari cameraman we ni kimwe mu bigenderwaho abantu benshi bemeza ko ari imikino uyu mupasiteri yarimo n'uwo mukozi we ndetse n'abandi benshi nk'aba bagaragara aho yakodeshaga landlord we ndetse novuga ko ari mukuru we. Tugarukire rero kugitangaza ngo yakoze muri 2017 gifatwa nacyo nka drama kuko ubusanzwe nta hantu ambulance irimo abaganga bambaye imyambaro yo mu bitaro batwara umurwayi mu rusengero. Ndatekereza nawe ntaho wigeze ubibona. Abaganga rero bambaye imyambaro yo kuvura bagatwara umurwayi mu rusengero, ibintu ntago byumvikana. Ibi rero bigaragara ko ari igikorwa cyapanzwe mu rwego rwo kugira ngo pasiteri n'abayoboke benshi. Ibi ntibitangaje cyane kuko nko muri video n'ubundi twashyizeho kuri Menya TV murayizi, tubereka igitangaza cyakozwe na pasiteri nawe wo muri Afrika y'Epfo yukaba Prophet Shafed Bushiri, aho ngo yasenze mu rusengero abamarayika bakagaragara ndetse bakagaragara live kuri kamera. Video rero irahari igaragaza ngo abamarayika rero live kuri kamera. Gusa nubwo ngo umukameraman umwe we wa Prophet Shafed Bushiri yaje kujya muri interview avuga uburyo kiba babikoze n'uburyo bwari uburyo bwo kugira ngo ba tricking abantu. Gusa no mu byo yagiye yavugaga ko na Prophet Shafed Bushiri nawe ubwe abatangazwa n'uburyo abantu bemera ibintu nka biriya kubera ko biri nonsense, ntago byumvikana. Sasa nta kuntu abamarayika bagaragara ngo abantu ngo bafate kuri kamera, ibyo rero ntago byumvikana. Uyu rero kandi Prophet Shafed Bushiri akaba yaragiye aregwa ibindi byinshi cyane nko kubeshya ibitangaza mu gihe avuga ngo iPad ye ishobora gufotora umuntu adahari. Ibi rero hari video nyinshi zagiye zigaragaza ko afata aba yafashe ifoto y'uwo muntu yarangiza akayiklikaho akayigaragaza ko ari uwo muntu uri ahandi yafotoye. Ibi ngibi rero ni nayo mpamvu aba afite umuntu runaka ari bwake iPad cyangwa se telefone aba agiye gufotoza, kubera ko baba bafite uburyo babyumvikanyeho. Ntago apfa gufata iPad cyangwa se telefone yariyo yose abonye ngo bari yafotoza. Sasa rero niyo mpamvu ibi bintu byo gutrickinga cyane muri Afrika y'Epfo bireze. Uyu musore rero pasiteri yazuye izina rye yitwa Elliot. Ubwo Rukawu yari ari mu rusengero yahamagawe hanze ko hazanwe umuntu wapfuye. Nkuko muri kubibona kuri video, icyo gihe yari ku cyumweru mu materaniro ya mu gitondo, aribwo hari ngo no kuba ibindi bitangaza byinshi cyane. Nibwo rero yavuze ngo buri wese uri muri urwo rusengero arahava akorewe ibitangazo birindwi bikomeye. Byumve nawe. Miracles in Hallelujah Ministries are normal. My God. Miracles are our daily bread. You are living here with a minimum of 7 outstanding miracles. Amen. Pastor rero ahageze nibwo yasabye ko bafungura isanduku yarimo uwo murambo wo musore. Bakifungura pastor atangira gusengera uwo murambo. Ati zuka mu bapfuye. Elliot zuka. Umusore arahaguruka. Rise up. Come on! Come on! Hey! Rising! Hey! Rising up! Hey! Jesus! Ndashaka ikintu kimwe ukora. Reba neza iyi video twakoze zoom. Mbere yuko uyu pastor atangira gusenga, itegereze ku munwa, itegereze mu gituza, itegereze no kunda y'uyu musore. Urabona ko ari guhumeka. None uyu muntu wapfuye abahumeka ntago byumvikana. None nawe urashaka kwemera ko iki gitangaza ari ukuri? Bibiliya iravuga iti imyuka yose tuyigerageza turebe ko ituruka ku Mana.
ibi ndatekereza no kubera ko mu minsi y'imperuka hazaza abantu benshi bashaka amafaranga, bashaka iki, babeshabesha abantu bose uko bishakiye, bahimbahimba ibintu byinshi. So niyo mpamvu rero uba ugomba kuba maso kandi ugakoresha ubwenge bwawe, ukareba neza niba koko iki kintu cyumvikana, niba koko gituruka ku Mana cyangwa se ari imitwe bakinnye. Pana gukomeza umuntu agendera mu ihururu, agenda iyo bigiye, ibintu byose nuko nguko. Sasa rero reka tubirebe neza, nawe itegereze neza. Igihe pastor ari gusenya, itegereze iminwa y'uyu musore, urabibona ko iri kunyeganyega. Iminwa y'umuntu yapfuye harya ibinyeganyega? Wapi, umuntu aba yapfuye, nta mwuka uba umurimo. Ubwo no kuvuga ngo ibintu byose kuri we biba byahagaze. Wumve neza, uyu muntu wari waje gutangaza kubwira pasiteri Alpha Rukawu mu rusengero, yaravuze ati mbonye intoki ze ziri kunyeganyega. Seems like the fingers of this dead corpse is beginning to move. Umuntu uri mu modoka, uri mu isanduku, yabonye ateka intoki z'uwo muntu zirimo zinyeganyega. Nawe itekereza neza rwose. Ubundi iyo umuntu yahimbye ibintu biba bigaragara ko yabihimbye, kandi ntago habura fate nyinshi zibigaragaza. Ntabura ibintu byinshi aba yibeshyeho kandi yibagirwa no gukora. Ikindi kandi iyo umuntu yapfuye bamushyira ipamba mu mazuru ndetse no mu matwi. Ibi ngibi aba ari kugira ngo umwuka wo hanze urimo oxygene utinjira ugahura n'amahydrogene, bikaza gutuma decomposition yihuta cyane. Sasa baba bagomba kumushyira ipamba mu mazuru n'ipamba mu matwi, cyangwa se ahandi hantu hose hari umwenge bagomba kuhafunga. Ikindi kandi baba bagomba gupfuka umunwa n'amazuru n'amaso, ku buryo ahantu hose hari umwenge hataza gutuma umwuka winjiramo imbere. Ibi niyo mpamvu nyine umuntu wese iyo bagiye kumuhamba baba bagomba kumufunga cyane, sealing. Sasa rero uyu musore uyu murambo bazaniye pasiteri nta pamba mu matwi, nta pamba mu mazuru ufite, n'ibindi byinshi cyane. Kandi umuryango wa Elliot wavuze ko wari utwaye umurambo iwujyanye muri Zimbabwe. Ni gute wakura umurambo wakorewe autopsy ugashyirwa muri morgue, kagira gute ukawujyana? Nturi sirdi, nta kintu gipfuze ku munwa, nta kintu gipfutse kuki. Umuntu mu maso ameze neza nk'uvuye koga, akisiga akavazeline nk'uko hari umuntu umwe wigeze kubivuga muri comment ze. Niba rero ureba neza, iyi modoka yari gutwara umurambo kuva Johannesburg kugeza Malawi, umuntu atakorewe mummification, biragoranye. Uburyo bikorwa bari gufata amaraso y'uwo muntu kugira ngo azamare igihe iminsi mike, decomposition bayigabanyirije ingufu, baba bagomba gufata amaraso ye bakagira ibindi bintu basimbuzamo, bayasimbuza izindi produits ziri chimique ku buryo decomposition itihuta. Sasa rero uyu murambo udapfunyitse, utagize ute, umuntu wapfuye ukaba ubona igituza kirimo gitera mu gihe bari kumusengera, iminwa iri kunyeganyega, ururimi ruri kunyeganyega, na telefone mu mufuka. So, umuntu wapfuye agasaba ko bamuhamba na telefone. Unto the Lord, all I have to say is thank you, Lord, thank you, Lord. Bakaba bari bagiye kumuhamba bafite na telefone mu mufuka. Ni ibintu bitangaje cyane. So nawe gerageza ubirebe neza. Sasa rero abantu bagiye bagira n'izindi commentaire bashyiraho cyane kuri ibi bintu. Umwe w'umuganga yagize ati nakoze muri morgue, umunwa barawufatanya bakawufunga, amaso barayafatanya, kandi hari amavuta yabugenewe basiga mu maso. Ibi rero niyo we akavuga ati ibingibi ni trick baba bakoze. Undi nawe ati nyuma yo gukorerwa autopsy, akamara iminsi 3 mu bukonje bwa morgue, uyu musore ameze nk'uvuye muri douche koga nuko akisiga vaseline, none ngo yarapfuye ngo si muzima. Undi nawe ati challenge ya Pastor Alpha Rukawu muri Hallelujah Ministries
yamamaye kuri internet. Abanyafurika nta mikino. So rero hari comments nyinshi zagiye zitangwa kuri ibi bintu. Nawe hari uburyo ubibona bitewe n'iyi video warebye. Ntiwibagirwe kugira icyo tubwira muri commentaire kandi ukibuka go sharinga iyi video. Kandi iyi video kubera kuzana intekerezo nyinshi z'abantu, muri comments abarimo ibindi bitekerezo byinshi birenze kuri ibi ngibi twaganira n'ibintu byinshi umuntu yabivugaho, ariko Menya TV twifuje kubasangiza ibi ngibi. Murakoze cyane. Wibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV.